Recite bre ljudi. Dobre, ja sam iz Bosne, onako se malo šalim. Danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition na Minedog serveru. Ulazimo, vidjet ćemo će li nas primiti. Ako nas ne primi, imamo moj server, kaže invalid name. Zato što smo promijenila Bosnija team, ja sam se registravao na timu 2004. Ovo opet ćemo probati. Evo, lokatuje server. Probat ćemo da uđemo. Server je ko pun. Idemo na naše. Ja ovo ovdje moj. Ovdje ćemo ići u razne poslovine. Napravio sam začaranjem tablu. Vidite. Samo treba naći. Kad padne noć, idemo u poslovine. Znači, hodat ćemo po ovdje ćemo sad pokupiti stvari koje su nekim slučajem otišle. Moj prijatelj iz razreda je Benjamin Slona Pašić. On isto ima. Ovdje ćemo ostaviti kao rezervne stvari. Ako nemamo na sebi ništa. Nemamo ništa, znači vraćamo ove stvari. Stavljamo diamonda dijelo. Stavit ćemo jedan i imat ćemo 2 kreveta. Stavit ćemo još i ja mislim imamo 8 strijela. To će nam dobro poslužiti. Sutra ću snimati još klipova. Imamo 3 vode. Stavit ćemo od zombija meso. I bočica još malo. Onda ćemo sačekati da padne noć. Tako ćemo vidjeti. Kaže ko nema ništa. Odemo ovdje. Hoćemo tu ostati. O ne. Mi znamo da nismo stavili. Vidite kakav mi je skin, evo sad ćete. Ovaj skin sam ja napravio.
preko Minecraft Studio koji sam platio. Idemo. Bit će nam lakše da plovimo. Idemo tražiti evo. Hop. Krećemo se naprijed. Jedan klip ću igrat sa Benjom. Sa Benjaminom Full TV. Sa njim ću jedan klip igrat Minecraft. Sigurno na njegovom serveru. Ako uspijem, ako nađem mail i ako uspijem, igrat ću i sa Bloodmasterom koga prati ili sa Kings of Fail Show. Pitat ću ih bilo oni htjeli igrat. Igrat ćemo sigurno na Minepexu. Tako da pola ostavit ćemo tu brod. I evo nastavljamo, malo smo prešli u kreativ mod. Jer tražimo par knjiga začaranih. Evo Sharpness 5. Znači, ja mislim, nadam se još neke napitke brzine. Instant Healed 2 i Speed 2. Speed. To tako? Ne bilo mjesto na Speed. Strange. Evo. Opet. Eto. Ja ne znam kako ovo radi, ali ćemo probati na survivalu da upalimo. To je tako tu. Sad ćemo izaći, ući opet i prebaciti na survival. Ne. Ajo. Nažalost. Izgubili smo to što smo imali. Znao sam da treba staviti u chest. Nažalost. Subscribeujte mene. Napišite u komentarima kako se vaš kanal zove. Subscribeovat ću ja vas. I to će biti sve za ovaj klip. Sljedeći klip će možda biti FIFA ako uspijem je snimiti. To je to. Vidimo se do sljedećeg puta. Ćao!